Kapitan Enteng! Enteng, adda ni Marito yang ditasalas. Ingkasangwan. Na, apay asyak nga sika at ako maram. Addan sa ibaganakan ka. Di na pala imbagakan ka. Sika nga rod, ti kayat na akasarita. Ay, ingkadamagan mo niya tibagana. Disturbo iti panagilat ko. Masaduta ko na bumangon. Ay, unay kan, Ay, Enteng. ikan! Diyak kaya tinagadua sa Ay, talaga asadot dayjay a kapitan. Kasaritak ko matabagbagaan na ni Badong. Ngam di nalakit kayat ti sumangong. Apay aya. Ay, ko nga men maray. Ne, tearfully ka manan. Di kag sangit dito Ang mga no ko na unda sinaktan ka. Maray. Ay, aguray ka. Anya ti parikot mo kan ni Badong mo aya. Ay, gulguliban nak nga men maray. Ha? Wan, balasang tay chicks na. Ay, masaksak tanak una himaray. Ay, una yan. Ay, laklakayan lang arudan ni Kabadong nga magaramid pala iti kasta. Ay, wan nga rod maray. Iso masaksakit anak iti husta. Ay, nagsakit unay! Kapitan, adda misis akayat na ti makisaritaken ka, agsang sangit. Na, apay ngay. Addan samot parikot na. Kat sikati kayat na pangikamangan. Ay, sikat to sumangukan ko na tadan aramidag. Agsil-silpon ka lang, mat kapitan. Adang harod i-research ko. Kat anyat ibagak na ije misis. Ay, makamukan. Anyamutan ni Kapitan. Iso ti kayat ko apang ikamangan iti parikot ko kanila kay ko. Ngam di namot kayat ti sumango. Busy nga rod. Kayat ko kumaakasarita na nila kay ko. Tabarang iso ti denggan nila kay ko. Anya aya ti parikot mo kanila kay Mau. Kasanumot ngamin kat nakauyuyong. Bartek pay. Nala, siya kaun ti makisarita kanila kay Mau. Bagbagaak. Saan nakadenggan kagawad? Ni Kapitan ti denggan na. Gaputadakkel ti respeto na kan ni Kapitan. Ay, kasta ka day. O sige, agawid akon kagawad. Awan mo't gayam serbi na ita, Kapitan. Wan, marikwanang. Talagang awan sirbay ni Kapitan. Ngamain, di na kayat ti tumulong iti agkasapulan iti tulong na. Ay. Amom day nga ugali na, san ka day? Di na kayat asangwon dagiti umasidagken kwa nang agpatulong. Ay, kwa. Busy ngamin ni Kapitan. Oho, di mon ikalintegan pa'y ni Kapitan Marikwanang. Saan ko nga ikalkalintegan? Amok ka day maray. Ikalintegam gaputapadam nga opisyal ti barangay. Sana kasta mare. Inak man laangan, tawan metlat maganap ko kan ka. Ngamain, isakit mo launay ni Kapitan. Palibhasa kasay. Kras mo siya. Ha! Naa. Hoy, Marito yan! Agsublay ka man ditoy! Ay, ti bakbakatanan. Tilay bagbagana. Aw, at iti pagpalamiis tataba daw. Uminom ta. Na. Kasta ati kayat ko kin kakwaraw. Tatunggal umayak dito'y balay mo. At dalat ta may pasangom kanyak. Anya maguray ka tataba daw. Ha? Anya ka diti gagaram kanyak. Among kwaraw. Nagpintas tay kaduan ni Marites at Chekskaw. Ha? Uwin kwaraw. Kasinsin na. Iso ni Mirasol. Mirasol? Kita man. Ultimo nagan na kit nagpintas. Anya mo tinaganda kita babae nga amaw tataba daw. Ha? Numarites, chismusa ka naw. Na? Numarisaul, sul ka naw. Kun nadala ang data, kwarog.
At danto pa'y agnagan iti mere ket agtatakaw may ta. Sa bagay Iso asaan mo nga ibasar iti nagan? Angan taga-ano ngay dagita babae. Ijay ili witris da iti pagkanan. No kayat mo, agrobot kaitan ko araw, tamapanta iti ayanda. Saan ang databa daw? Tamang ano ko na ninanatuyang akong konsintyak ti aramid mau. Tagitin! Nagpintas ni Mirasol ayam amukin ka. Saanan ko nakmait? Na? Ala, ibusam kit din dahi ta pagpalamis na ingkan. Aduro pa iti aramidak dito'y balay kao. Kuaraw, nakita ka naggapo dito'y paraangan mo ni Tatam Abadaw. Wan mait, nana. Anya nga iti inaramid na ditaw. Aw-awisan na kama pa ni Jay Ilay. Tayam amunak ka no iti babaeng agnagan iti Mirasaul. Mirasaul? Asino ka no day, Chay? Gayem ka no ti chicks na. Makitam. Ay, ada chicks na! Nailawan kun anay baga. Ay, saan gayam, nana? Ay, naglawag ka ng ikaw, Kuaraw. Chicks na ko namitay. Una na. Maritis ka no, tinagan ti chicks na. Ay, awanan! Inaklangan tumpuak ijadras. Kaputang chichiks mat ni badungkaw. Ay, nagsakit unay, Kuaraw. Ay, sana. Di kay tumpuak iti deraas. Nungay matay ka. Di pa ikat nakabasol kan kiniapod yaws. Kat numat saan ka amatay. Tamasugat-sugat ka lang. Di pa agparikot kan iti pagpa-ospital mau. Mawatak tirik na nanatuyang. Nung sa narumbang agaramid ka iti dakas. Nanguna iti bagay. Kat imbis aguram ni tataba daw. Bagbagam kit day. Ibagam at imanggulgulib iti asawa na. Kat dakas nga aramid. Kat aramid na basaul. Nusan nga agbabaway. Dusan niya po Diyos. Ay, bagkapay, Kuaraw. Tada oras mo ang mangbalakad kanyak. Ngam ni Kapitan ngay. Di na kayat asangwan. Hindi agpatulong ako makunkwana. Ay, anyamot na niya, Kapitan. Mala, bayamon ni Uncle Kao. Tinaskain. Panunutam timbalakad ko kan ka. Adi kag pampanunot iti negatibaw. Agragsak kakit day. Di mo riknaan unay iti sakit. Kapitan, mabalin ka diti agpatulong. Ngamen, jay dalan me. Inaladan ni Baket Alad. Apay adito'y dalan ti pangibagam iti dayta. Ay na, kasano? Napanak ijay barangay hall idi Kalman. Ket busy ka kanaw. Di mo kayat arumwar iti opisina. Ay talaga abisi. Ala, ingkanta indak matin. Ay, Kapitan! Kasanon jay parikot ko ngay! Ay na, ay di na kuningkan ka no. Anyamat day tanak, Kapitan. Antay, ayan ni Uncle. Adda iti si Ledmay. Agsel-cellphone. Ay, di na kayat ti masinga. Nasabat ko nga minitay nila kay Marcaos. Kat adda ka no reklamo na kini Uncle. Ha? Reklamo na kan enteng? Saan ka no ngamin nga italtalak ni Uncle dagiti agpatpatulong kan kuana? Ay. Isu akasarita ko ma. Tay danon ko da ita nga ibagbagada. Sige. Ingka kasarita ijay si Ledmay. Tabareng sangwan na ka. Uncle, ilukat mo tiri daw. At day bagak. Makitam, Kuarog. Di na kayat nga ilukat tiri daw ti si Ledmay. Di na kayat ti masinga. Uncle! Awan ka no sir-serbi makapitan. Gaputa di mo ikang kano dagiti agpatulong kan ka. Ay, awan latta, Kuarog. Di na latta ilukat tiri daw. Uncle! Awan ka no serbi makapitan! Agrisan ka kano na kapitan!
Gaputa di mo sangwan da kita patulong kan ka. Ay, agbambanog ka laeng kwarog. Bayamon. Si kanto nga rin timang ibagakan kuanan, tay. Wen, syakton. Maminsan pa'y apok kawak ni Anggal, tay. Anggal! Agrisen ka na, kapitan! Nitatabadong ka nun tibutos na, kapitan! Nay, anya day taas sa asawam, kwarog. Kung kunak lang barang ilukat ng tiri daw. Ay, sige. Syakman mat timang pukaw kan kuana. Enteng! Ag-resign kan, kapitan! Sokatan kan! Banang for kapitan! Siyak ti mangireklamo kan nila kay Marcos. Gabot ako na aparti ti dagana tay dalanda. Ngam kinapudno na ket dagak dayjay kapitan. Agsarita kay to ana impag. Isu nga ron nga imaya. Ta dito'y kami kumabarangay hall nga agtungtong. Ay, saan? Ijay kay to balayo nga agsasaritan. Saan adito'y barangay hall? Ala, ikan, kit kasaritam no asino man day ta reklam haw. Ha? Ikan ta adupay ta ramiday. Kapitan, adda sa nga pulo at tawa kaya't tatagpatulong kan ka. Adda di tarwar. Sinanguyo kumaidan Tada kay mat akakagawad dito'y anak ka-duty. Sika nga ron ti pagpatulungan da. Sigurado aparikot dati ka magdakan ka, kapitan. Ay! Ingkay baga, ajak ida masangaw. Awang matararamidam. Agin inanaakla nga road. Sangwan nyo kit di ida. Tapno malpasan, kapitan. Ay, sikan ti mga sikaso kada kagawad. Masakit ang ulo ko. Pasig aparikot, ibagbaga na kita tatawan niya. Ay, makauma! Enteng, adda ka manan dito'y silid nga agsil cellphone. Anya kuma? Apay adi mo sangwan dagiti agpatulong kan ka. Amom ka de no anyat ibagbagada, itilikliko da. Anya kumati ibagada nga, itilikliko da. Saan da kanton nga ibutos? Ura matsika? Kaya't mo amasukat anak kapitan? Amom, Inteng, no nasaya at kumati aramid mo, saan ka kumaamakang itimadi asao kadagiti tattao? Isong agbaliw kan? Kasta matitaw, nasaya at man kun maditi aramid mo, adalat ta masaudakan ka. Wen, anggam aramidam ti maiparbeng. Tapno awan makunada. Ay panawan nak dito silin. Jak kaya ti madisturbo. Jak kaya ti makidiniskotirkan ka. Mala, makaamu ka, no di mo kaya ti pa-i-correct. Kagawad ko nang. Ayan nan. Pasensyakan, kapitan. Ngam di ka masangaw, adar aramidag. Jak kaya ti masinga. Yay. Hindi takan, tanda peramidag, kapitan, sekretary. Mabalin ka din ti... Pasensyakan, kapitan. Adar aramidag. Di ka masango. Di takan. Tadidak ikan kano dagiti kakadwak dito'y barangay hall. Naggalasan ti ugali da. Si kamot ti masabat ko marito yan. Papanam. Anya di ko nam idin aparikot mo? Awan panawin ko ang makisarita kan ka, kapitan. Ay, damdamagak no anya di yuman mo kumaidikan niya aparikot mo, mare. Inakaw, awan panawin ko ang makisarita itikas kan ka, kapitan. Apa yun? Ura ni Marituyang. At di nakpampansinin. Apay nga ta? Nay, itaman pa nga inmay ka, kapitan. Ay, lakay Marcos. Anya di ko nam idi aparikot mo itidalan yun? Nasulbar main kan ni bagat alad, ti parikot may. Isu apumanaw kan. Tawan oras ko ang makisarita kan ka. Alaing kan, kapitan. Tada pa papanak. Yay. Di ka mangsinga. Lakay Marcos. Inta mula anan tay igit ti dalan tayaw. Mula anta iti aba.
tay supay apakairanudan. Wan, bakit alad? Bakit alad? Nasulbar Ay, gaya wan, man... Kapitan! Naa. Mintan, lakay Marcos. Mintan, Wan. Naa. Ay. Kasla saan mo tin a kapitan titrato da kanyak? Ay, nagalasan? Ay, ada kamat gaya man banang. Ay, nagapwam. Awan panawan ka, makisaritakan ka. Naa. Uresi ka? Kasta kamat? Gaputakas takamay. Naa. Ala, innakon ijay siled, kat di nakdisturbon ijay. Takayat ko, ti aginana. Naa. Amin akasaritak ataaw. Tidak kayat akasarita. Agraman ni Banang. Yay, apa yun ngay? Ay, Kapitan! Si kaitan kitalikudan dagiti tattao nga agraman ni nanabanang nga asawam. Ala, sukimatam no apay kat sulbaram. Ala si Jay! Dinan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.